الحمد لله الذي جعل هذه الأمة أمة وسطا وأمة الدعوة، وكانت أمة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أمرا بالمعروف وبالنهي عن المنكر خير أمة، وصار الإعلام وسائلا مهما لهذه المنهج في زمننا بالقدوة. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله إماما وقدوة لهذه المهمة، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعهم إلى يوم الدين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة وكشفوا به الغمة، وعلى من صار على نهجه الطيب الطاهر إلى يوم الحساب لكل أمة. أما بعد، فضيلة الدكتور الشيخ حج إبراهيم توفا رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي الفيدرالي الإثيوبي، فضيلة الشيخ عبد الكريم بدر الدين نائب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي، فضيلة الدكتور جيلان خضر مفتي العام لمجلس الأعلى لمسلمي إثيوبيا، فضيلة الشيخ غالي مختار رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامي في إقليم أوروميا، فضيلة الدكتور شيخ سلطان أمان إبا رئيس المجلس الأعلى في مدينة أديس أبابا، فضيلة الدكتور كمال جلتو مفتي العام لمجلس الأعلى لإقليم أوروميا، أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة والفضلات، هذا برنامج افتتاح لقناة هاملتون الفضائي في هذا المبنى الجديد ومقره الجديد وفي استديو الجديد وفي يوم جديد وفي أسلوب إعلامي جديد. أهلا ومرحبا بكم. يتكبروا كبر دكتور شيخ حج إبراهيم توفا የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ሼክ አብዱልከሪም ሼክ በድረዲን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ዶክተር ጀይላን ኸድር ገመዳ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ዋና ሙፍቲ፣ የተከበሩ ዶክተር ሼክ ሱልጣን አማን ኤባ የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ሼክ ጋሊ ሙክታር የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ሼክ ሐሚድ ሙሳ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ፣ የተከበሩ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የፕሬዝዳንቱ ጽሕፈት ቤት ኃላፊና አማካሪ፣ በመጨረሻ የተከበሩ ኡስታዝ ሀይደር ከድር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የወጣቶች ፕሬዝዳንት አሚራችን። አላሁ አክበር። አዎ እኔም አሚራችን ልበል በዛ ውስጥ የእድሜ መሻሻል ካለብኝ። የተከበሩ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የሃምልተን ሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያ ቦርድ ሰብሳቢና የኢፌዴሪ ሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል፣ የተከበሩ ሼክ ጋሊ ሙክታር፣ የተከበሩ ዶክተር ከማል ገለቱ፣ ደጋግሜ የኦሮሚያን አነሳሁት ያለ ነው ኦሮሚያ ውስጥ ስለሆነ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በመቀጠል ጅምሮች ሁሉ ሲጀመሩ የሚያምሩት የታዘዝንበት ምድርና ሰማይን ባገናኘው የአላህ ቃል ነው። ሼክ ሙሐመድ ሁሴን ወደዚህ በመምጣት በዚህ ባማረና ህግ እስላም በሆነ ፍትሃዊ ህግ ቁርአን ፕሮግራሙን ይከፍቱልናል። ፈልየተፈضل መሽኩራ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا
رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول وما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله አንዳንድ ፕሮግራሞችን ለማዳረስ ሲባል እያጣጣን እንሄዳለን። ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ የሃሚልተን ሳተላይት ጣቢያ የቦርድ ሰብሳቢና የፍትሪ ምክር ቤት አባል ወደዚህ በመምጣት የእንኳን መጣችሁ መልእክት ያስተላልፋሉ። በመቀጠልም ኡስታዝ ራያ በተከታታይ መጥተው የእንኳን ደህና መጣችሁ መልእክት ከሰማን በኋላ እናስተላልፋለን። ከኋላ ለካሜራና ለሌላ ሽፋን የሆናችሁ አስተላልፉ። as guyyaa guddaa guyyaa banumsaa Hamilton irratti argamna gammada waliin gammanna hadda as dhuftanii nu agartanii kaleessa maskootii keessan nu laaltanii ዛሬ በግንባር ነገ ከሚዲያ ቀጥለን ደግሞ በየቤታችሁ በሶሻል ሚዲያ እንገናኛለን። ሞቅ በሉ አብሽሩ ሁሉም አለ فليتفضل استاذ كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الدكتور الشيخ حجي إبراهيم توفى، معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الشيخ عبد الكريم الشيخ بدر الدين، معالي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بأديس أبابا الدكتور الشيخ سلطان حاجي أمان إيبا، معالي رئيس الإسلامية بأوروميا أستاذ غالي مختار، أستاذ أبو بكر أحمد المستشار الخاص لرئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، نواب البرلمان الإثيوبي، حضورنا الكرام، أيها الحفل الكريم. أولا يسرني أن أحتفل بكم وأرحب بكم في هذا اليوم المميز حيث نجتمع لنحتفل معا بافتتاح استوديو قناة هاملتون الفضائية. هذا الإنجاز يعد علامة فارقة في مسيرة هذه القناة المباركة التي بدأت كحلم صغير وفكرة طرحت في حوار بين شخصين مؤمنين بضرورة تقديم إعلام هادف يعبر عن قيمنا الإسلامية ويثري ثقافتنا. أيها الحضور الكريم، في عام 2017 خطت قناة هاملتون أولى خطواتها كمشروع إعلامي واعد بجهود 5 أشخاص أفاضل اجتمعوا على رؤية واحدة: تأسيس قناة إسلامية تخاطب العقول والقلوب وتنشر القيم النبيلة والمعرفة عبر برامج متنوعة. كان الطريق مليئا بالتحديات سواء على مستوى التمويل أو البنية التحتية أو السياسة المتبعة التي تتبعها البلد تجاه قنوات دينية، لكن بفضل الله أولا ثم بإرادة المؤسسين وبدعم المجتمع والخيرين استطاعت القناة أن تتجاوز تلك العقبات وتنطلق
بخطى ثابتة نحو النجاح. أيها الحفل الكريم، اليوم أصبحت قناة هاملتون نموذجا للإعلام الهادف، حيث تقدم محتواها بعدة لغات، منها الأورومية والأمهرية والسيدامية والصومالية وغيرها من اللغات المحلية، لتصل إلى شرائح متعددة من المجتمع. تهدف القناة إلى تعزيز التواصل الثقافي وترسيخ القيم الإنسانية والإسلامية وبناء جسور من التفاهم بين أفراد الأمة. السادة الحضور، إن افتتاح هذا الاستوديو الجديد يمثل نقطة تحول في مسيرة القناة، فهو ليس مجرد مساحة تقنية لإنتاج البرامج، بل هو منصة إبداعية وتعزز الرسالة السامية التي نسعى إليها جميعا لإيصالها. نطمح من خلال هذا الاستوديو إلى تقديم محتوى إعلامي يتميز بالجودة والإبداع ويلبي تطلعات الجمهور ويرسخ القيم التي تؤمن بها القناة. ولا يفوتني أن أوجه خالص الشكر والتقدير لكل من شرفنا بحضوره اليوم. وجودكم الكريم لا يعبر فقط عن دعمكم للقناة، بل هو شهادة ثقة تحفزنا لمواصلة العمل بجد واجتهاد المجتمع والنهوض به. أيها الإخوة والأخوات، نحن على يقين بأن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا دعمكم المستمر، لذا نمد أيدينا إليكم جميعا أفرادا ومؤسسات لمواصلة دعمكم، سواء عبر الأفكار الإبداعية والتمويل أو حتى الكلمات الطيبة التي تمنح الفريق العمل دافعا لتقديم أفضل. ختاما، أسأل الله العلي القدير أن يبارك هذا المشروع وأن يجعله منارة للخير والهدى والطريق وهدى تنير الطريق للأجيال القادمة. فما وجنيني أفان سديهين هاسون قويا هراكنا دركمان الرتتة أفان ربي فان رايون بو أفان كينيان أفان روموتين اتفوفا قباب سين هاسو يالا دران روسي بروتوكولي كانين أبا أفان ربي فاتين دوب بدسون أكو مجرود تنافق أبامو إرندي بيو نقاف رحمن ربي سنون دافاتو قويا أداكنا الرتي ولتدفني بنمو ستوديو چانالي ساتلايتي هاملتون كبجوف gammachuudhaan isin simachuu barbaanna. Bu'aan kun imala chaanaalii abjuu fi yaada xiqqoo ta'e namoota dhuunfaa lama gidduutti barbaachisummaa miidiyaa hiikaa qabu kan gatii islaamummaa keenya ibsuu fi aadaa keenya badhaadhina qabu dhiyeessutti amanuun gidduutti kan jalqabamedha. Kabajamtoota bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti Hamilton chaanaala carraaqqii namoota 5 gidduutti walitti dhufanii chaanaalii islaamaa sammuu fi qalbii hawaasa keenyaa dubbisuu fi gatiiwwan kabajamoo fi duudhaalee beekumsa karaa adda addaatiin tamsaasuu hundeessuun piroojeektii miidiyaa abdachiisu ta'ee tarkaanfii jalqabe. Daandiin kun ol ka'iinsaa fi gadi bu'iinsa rakkoo garaagaraa keessa bahuudhaan rakkoo siyaasaa biyyattiin yeroo sana keessatti hordofaa turte, rakkoo horii akkasumas rakkoo hubannoo uummanni keenya miidiyaadhaaf qabu kan kana fakkaatan rakkoolee gurguddaa keessa darbuu dandeenya. Garuu jalqaba gargaarsa rabbiitiin achiis fedhii fi kutannoo hundeessitoonnii fi deeggarsi hawaasaa chaanaaliin kun gufaalee kana irra aanee gara milkaa'inaatti ce'uu danda'ee jira. Kabajamtoota keessummoota keenya, Hamilton
chaanaalii miidiyaalee afaanota adda addaatiin dudhaalee islaamummaa fi dudhaalee hawaasa keenyaa afaan oromootiin, afaan amaaraatiin, afaan sumaaleetii fi afaanan birootiin kan dabarsu yommuu ta'u dhaggeeffattoota bal'aa dhaqqabuuf kaayeffatee fakkeenya ta'ee jira. Chaanaaliin hariiroo aadaa guddisuu, dudhaalee namoomaaf islaamaa cimsuu fi riqicha qunnamtii lammiilee gidduutti ijaaruuf kan akeekkateedha. Banamuun istuudiyoo haaraa kun imala chaanaala kanaa keessatti jijjiirama guddaa agarsiisee jira. Sagantaa kana kan yeroo istuudiyoo kana yeroo bannu sagantaa qopheessuu qofa osoo hin ta'in waltajjii kalaqaan yaada guddisuu fi ergaa guddaa hundi keenya baruu fi barsiisuu irratti qabnu kan dabarsu ta'a. Kanaaf obboleeyyan osoo deeggarsi keessan hin jiraanne chaanaaliin kun har'a bakka kana gahuu hin danda'u. Of durattis cimee itti fufuudhaaf waan isa barbaachisu hunda yaadaa fi qabeenyaan bira dhaabbattanii televizyiina Hamilton kana afaan amma eegale kanaan daran ummata biras akka inni gahu gochuudhaa fi gargaarsi keessan waan biraatiin kan bakka hin buuneedha. Kanaafuu xumura irrattis piroojeektii kana eebbisnee dhaloota dhufuuf karaa ibsaa, karaa qajeelumaa dabarsinee darbuuf rabbiin akka nu gargaaru isinis akka nu bira dhaabbattan ergaa keenya dabarsina. ከክልል ወደ ፌደራል ደግሞ ስንሻገር እንደዚህ ይላል። ክቡራን ታዳሚዎች ፕሮቶኮሎች በሙሉ እንደተጠበቁልን የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ዶክተር ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ፣ የተከበሩ ሼክ አብዱልከሪም በድረዲን ተቀዳሚ ምክትል፣ የተከበሩ ዶክተር ሼክ ሱልጣን ሐጂ አማን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ኡስታዝ ጋሊ ሙክታር የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የፕሬዝዳንቱ ጽህፈት ቤት ዋና ጸሐፊ ዋና ኃላፊ፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ ሙፍቲዎች ሰብሳቢ ዶክተር ጄይላን ኸድር፣ የተከበራችሁ ደካትራዎች፣ ዑለሞች፣ ዱዓቶች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወጣቶች፣ ህፃናት ጥሪያችንን አክብራችሁ በዛሬው ዕለት እዚህ የተገኛችሁ ባለሀብቶች ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የሃሚልተን ሳተላይት ቻናል ስቱዲዮ መከፈቱን በጋራ ለማክበር በተሰበሰብንበት በዚህ ልዩ ቀን በኩራትና በደስታ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እወዳለሁ። ይህ ስኬት እስላማዊ እሴቶቻችንን የሚገልጽና ባህላችንን የሚያበለጽግ ትርጉም ያለው ሚዲያ ማቅረብ አስፈላጊ መሆኑን በሚያምኑ ሁለት ግለሰቦች መካከል እንደ ትንሽ ህልምና ሐሳብ በተጀመረው በዚህ የተባረከ ቻናል መንገድ ላይ ትልቅ ምዕራፍ ነው። ውድ ታዳሚዎች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ሃሚልተን ቻናል አንድ ራዕይ ይዞ በተነሱ 5 ሰዎች ጥረት የማህበረሰባችንን አእምሮና ልብን የሚያናገር እስላማዊ ጣቢያ በማቋቋምና የተከበሩ ሴቶችና ዕውቀቶችን በተለያዩ መንገዶች በማሰራጨት የመጀመሪያ እርምጃውን እንደ ተስፋ ሰጪ የሚዲያ ፕሮጀክት ወስዶ ጉዞውን ጀመረ። መንገዱ በውጣውረድና በብዙ ተግዳሮቶች የተሞላ ነበር። በፋይናንስ ደረጃ፣ በመሰረተ ልማት እንዲሁም ሀገሪቱ በወቅቱ ሃይማኖታዊ ሚዲያን አስመልክቶ የምትከተለው ፖሊሲ ከተግዳሮቶቹ በዋናነት የሚጠቀሱ ናቸው። ነገር ግን በቅድሚያ በአላህ ከዚያም በመስራቾቹ ፍላጎትና ቁርጠኝነት እንዲሁም በህብረተሰቡ ድጋፍ ቻናሉ
እነዚህን መሰናክሎች በማለፍ ወደ ስኬት ያለመቋረጥ 2 ተጨማሪ አባላትን በመጨመር ወደ ስኬት ጉዞ ቀጥሏል። ውድ ታዳሚያን ዛሬ ሃሚልተን ቻናል ለብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲደርስ ይዘቱን በተለያዩ ቋንቋዎች ማለትም በኦሮምኛ፣ በአማርኛ፣ በሲዳምኛ፣ በሶማሊኛና ሌሎች በሀገር ውስጥ ቋንቋዎች በማቅረብ ዓላማው ላለው ሚዲያ ሞዴል ሆኖ መቀጠል ሆኗል። ቻናሉ ባህላዊ ግንኙነቶችን ለማጎልበት ሰብአዊና እስላማዊ እሴቶችን ለማጠናከርና በዜጎች መካከል የመግባቢያ ድልድዮችን ለመገንባት ያለመ ነው። ክቡራትና ክቡራን የዚህ አዲስ ስቱዲዮ መከፈት በሰርጡ ጉዞ ላይ የለውጥ ነጥብ ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀት ቴክኒካዊ ቦታዎች ብቻ ሳይሆን ሐሳቦችን የሚያዳብርና ሁላችንም ለማቅረብ የሚፈልገውን የላቀ መልእክት የሚያጎለብት የፈጠራ መድረክም ጭምር ነው። በዚህ ስቱዲዮ አማካኝነት በጥራትና በፈጠራ የሚታወቅ የተመልካቾችን እርካታ የሚያሟላና የሚያምንባቸውን ሴቶች የሚያጠናክር የሚዲያ ይዘት ለማቅረብ እንፈልጋለን። ዛሬ እዚህ በመገኘት ለሰዎች ሁሉ ያለኝን ልባዊ ምስጋናና አድናቆት ሳልገልጽ አላልፍም። የእናንተ በዚህ በላቀ መድረክ ላይ መገኘት ለቻናሉ ያላችሁን ድጋፍ የሚገልጽ ህብረተሰቡን ለማገልገልና በትጋት መስራታችንን እንድንቀጥል የመተማመኛ የምስክር ወረቀት ነው። ወንድሞችና እህቶች ያለ እናንተ ቀጣይ ድጋፍ ይህ ስኬት ይሁን እንደማይሆን እርግጠኞች ነን። ስለዚህ ሁላችሁም ግለሰቦች፣ ተቋማት በፈጠራ ሐሳብ የገንዘብ ድጋፍ ወይም የሥራ ቡድን የተሻለን ነገር ለማቅረብ በሚያበረታቱን ቢያንስ ቃላት ጭምር ድጋፋችሁ እንዲቀጥል እጆቻችንን እንዘረጋለን። በማጠቃለያ ይህ ፕሮጀክት ለመጪው ትውልድ መንገድ የሚያበራ የእውቀትና መመሪያ ብርሃን እንዲያደርገው ሁሉን ቻይ የሆነውን አላህን እንጠይቃለን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። የተከበሩ ክቡር የተለያዩ ማዕረግ ያላቸው ሰዎች አሉ። የህዝብ ተወካይ ምክር ቤት አባላትም ብዙ ናቸው እዚህ ውስጥ ያሉት። የተለያየ ድርጅት አመራሮች አላችሁ። ፕሮቶኮላችሁን ባለመጥራት ይቅርታ እየጠየቅኩኝ አፉ እንድትሉኝ እላለሁኝ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። የተከበራችሁ ታዳሚያን ማይኩን እንዳልቀማ ሰዓት ረዘመ እንዳይል፣ አንደኛ የቦርድ ሰብሳቢ ናቸው። ከዚያ በኋላም 4 ኪሎ ናቸው። አዳመጥ ብቻ። ስለዚህ ወደ ፕሮግራማችን ስንገባ የቲሙ መሪ የቦርድ አባል የሃሚልተን ቲቪ የበላይ ጠባቂ ተወዳጁ ድምፅ መለዋው ኡስታዝ ራያ አባ መጫ በአጭሩ መርሐባ ይላሉ። ዋንጀል ነው ሙለ ራያ አባ መጫ ካለ በኋላ ቀጥሎ ምለው ነገር ጠፋው። ዶክተር ይበላል፣ ሼክ ይበላል፣ ማጅል ነው አመነ መጨረከት ተወካዮች ምክር ቤት ይበል፣ እሺ ቤቱ ተወካይ ይበል፣ ያምጥ ምን ይበል ቸገረውና በቃ ራያ አባ መጫ namni rokkate namni rodu dubbeedha waa dhabe akka godita namni rodu dubbeedha waa ጉዱንፈትን ድፍን ቋጥሮ ካልመጣ ሰው እንደኔ ይሆናል። ምክንያቱም ሰዎች በቋጠሩት ነገር ነው የተጠሩት። እኔ ቋጥሬ የመጣሁት ነገር ስለሌለኝ ራያ አባ መጫ አለና ወዲያው ምን ይበል ከዚያ በኋላ ወዲያው ቸገረው ሰውየው ምን ብሎ ይጥራው መድረክ ላይ። አዎ ከበጀምቶተው እንዲከሰው ወሪያ ሲተርገምተን ወንንም አስቲ ዶክተር ሻህጂ ኢብራሂም ቶፋ ዶክተር ሼህ በድረዲን ጀደለም ይሁን ዲዋማ ኡሉፍ ኢማማቶ ላዳፊ ኢማማ ዋማማ ኢማማን ቶላ ነኒ ኢማማን ቀም ለማሙም ለቆባን ሰገድ ማሙመ ተካተክ ተቆባራ በቴ ማሙሞች ብቻቸውን ስለማይሰግዱ ነው ሰዎች ፊት ለፊት ያሉትን ሰዎች በክብር ስም የሚጠራበት ምክንያት ማሙም እንዳላቸው እየገለጸ ነው። ያ ነው፣ ሌላ ተአምር የለው። ሌላ ተአምር ሁላችሁም የተከበራችሁ እንደሆናችሁ ሁሉ ኢማም ነው ቅድሚያ የምጠራው። ምክንያቱም ቀድሞ ማሰገድ ስላለበት ነው። ቀድሞ ፊት ለፊት መቆም ስላለበት ነው። ለማንኛውም ነገር ተጋላጭ ስለሆነ ነው። ለሚመጣ ከላይ ለሚመጣ ከጎን በሚመጣ ከፊት ለፊት ከማንኛውም ነገር የሚመጣው አስወና እንጂ
ተጋላጭ ስለሆነ ፊት ለፊት ያሉ ሰዎች በመጠራት ብቻ ተጋላጭ አይደሉም። የተወካዮች ምክር ቤት በለው መንግስት በለው ወይ የፖሊስ ኮማንደር በለው ተጋላጭ ስለሆነ ፊት ለፊት ያለው ነገር እሱ ይጠራል። ለዚያ ዋን መሁንዳፉ ይሰጡ ድረቡ ዱርሴ ጀር namni dura itti dhukaase dura isuma argata isinii miti jechuudha. Kanaaf dura waamama. የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ እዚህ የተገኛችሁ ታዳሚያን በሙሉ አሚልተን ቲቪ ሲቋቋም የዛሬ 7 ዓመት መጥተው የከፈቱልኝ ሺያጂ ናቸው። ዛሬም ስታገባ ሰርጓ ነው ብለውኛል። ሺያጂ መጥተው ይናገራሉ ኢንሻአላህ። ዛሬ የጋብቻዋ ቀን እንጂ የተወለደችበት ቀን አይደለም ብለውኛል። አዎ አከኑማ ጉያይ ሲንጋፈ ደለቱ ዱፈኒ በነኒ አመ ጉያይ ሲና ቋሃድ መናፉቱ ሲሞዱ ፈኒ በነኒ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ኡልፋዳ ገለቶማ ሁንዲ ከሰን ወራ ሲተርገምተን ካዮ ዳብኔፍ ቀምና ካዮ ዳበቴፍ ቀባ በከ ካኔ ቀምና በከ ላይ ቀምና በከ ኢረ ዳበኔ ቀምና አከቲ ዳበኔ ቀምና ጀረከኝ ከሌሰ ዋኑ ፊዴ ቀምና ዱራ ዋኑ ዲቤ ቀምና ሐረ ዋኑ ፊዴ ቀምና አረዋኑ አርገምሲስ ቀምና ዋናስ ገኘን ቀምና ከሌሰ ከሰ ከራ ከሰ ደበርፈነ ቀምና ርቅቸ ተርካንፈነ ቀምና ርቅቸ ተርካንፈቹ ደምኑ ቀምና በከዳዩ ነምኒ ቀቡ በከካይ ቤካ ነምኒ በከካይ ቀቡ በከጋይ ቤካ ነምኒ በከጋይ ቤኩ ሞ በከደቁ ቀቡ ወሊ መለም ባተሙ ጅሬኝ ወሳሳ ገማ ገመነ ባተሙ አመንቲ ወሳሳ ገማ ገመነ ባተሙ ወሊ መሊን ቀበም ወሊ መሊን ደም ወሊ መሊን ታም ወሊ መሊን ወጀተም ወሊ መሊ ገልመን ጋሙዳ ሆልታጆም hum tokkimman humna waliti namni walin abato bakka yaadega akka barbaad akka ta'u qabuta namni walin qabne mo akka ta'u qabne ta in fashana kanaaf akkuma rabbiin quraana keessatti dubbatee jiru namni wal qabate walammate walin deemu bakka yaadega waan ta'eef gabtooma keenya rabbiin irratti tasibsiisu Amiltan TV'n akkuma duudhaa uummataa tiksa akkuma beekamu afaan tiksa akkuma beekamu afaanota keessatti karaa kibbaa irratti argaman afaan warra kanaa garii toora afaan 56 jira achi keessaa ummata rabbitti amanu fuula rabbii dhaabatutu jira kan takkaatitti afaan saatiin waa'ee diinii isaa dhaga'ee hin beekne akka akkuma afaan Oromoo jiru afaan Shinaashaa jira afaan Anyawaaqtu jira afaan Arbooreetu jira afaan Majengartu jira afaan egaa Kukuyyuutu jira laga tarkaanfadhaa gamniinis rakkoon qabu ስለዚህ የዚህ ሁሉ ቋንቋ ኢንሻአላህ ለወደፊት መጥተው ለምን አንድ ሰዓት ማስተላለፍ አይሆንም ለቋንቋቸው ይሄ መንገድ ሆኖ ምክንያት ሆነ ዲናቸውን የሚያስተላልፉበት ይሆናል ኢንሻአላህ ይኸው አሉ እዚህ ጎረቤታችን በወለለኛ ቋንቋ እስልምና መስማት እንፈልጋለን በስልጥኛ እስልምና መስማት እንፈልጋለን በሰባት ቤት እስልምና መስማት እንፈልጋለን ኡመኒ ከራ ገዲጂ ሁንዲሳ አፋኖ ፊት ጠገፈች ወርባደ ዋንቴ ኬስ አምልተን ቲቪ ምክንያቱ ሰው በራሱ ቋንቋ የራሱን የሚፈልገውን ወደ ፈለገበት ማህበረሰቡን ለመጥራት ምክንያቱ ይሄና ይታኑ አንድ ሁለተኛ ለአላህ ብሎ የተቋቋመ ሰው ምንም ዋልቶ ኮፌዴጅናኒ መጅራት ወይ ረቢው ተጠብቃበት ነው የረቢ ቢናበትኒ ሞሲሉ ማዩን ጅሩ ማርጎዳሪያሲ ዱራኑ ነርገምኔ የረቢ ጅራት የወጀናን አባን ፈደ አካፈደ ነሚቶ ኮዩታናን ነመቶ ኮዩታናን ሄን መጅራት ኡበሽሩኩም ነሚቶ ከችሉ ነምኒ ክርስቲያና አሽኩመ ዲበሸኑ ከኔደ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ በአማርኛ አንድ ሰው የሌላ ሃይማኖት ተከታይ ነው መጣና ቢሮ አንኳኩቶ ገብቶ አሁን ነው 500 ሺህ ብር ሰጥቶ ነው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አከሎኔ የወጉንቱን ነጉንቱ ተንጀኔ ይመት ስልጣን አከኒምኔ ነትትካቲ ጀ ወን ጀኑን ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا كوني سكا وانتيف داي وانتيفي وهو أحسن القول كان الرأس كنتا كنا تمرتي فلاها جرا دايركتوري هاملتون دكتور محمد صالح قرادفون سكنتو تتانسون وامني قرات مرات كان ديمنتا الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لك الحمد حمدا نستلذ به شكرا
وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد حمدا طيبا يملأ السماء وأقطارها والأرض والبر والبحر. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما. لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. لك الحمد حمدا كثيرا أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد حمدا كثيرا أنت أهله على كل حال يشمل السر والجهر. لك الحمد ما أولاك بالحمد والثناء على نعم أتبعتها نعما تترى. إخوتي الكرام، الحضور الأفاضل، بداية أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة والضيوف الكرام، كل باسمه ومقامه الرفيعة السامية. باسمي وباسم قناة هاملتون الفضائية أرحب بكم جميعا في يوم تاريخي وفريد، وهو يوم طال انتظاره بفارغ الصبر. أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء. أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملأ، لهم المهابة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء. ليلتنا تزدهي بكم وحفلنا يكمل بكم. نشكركم على تلبية الدعوة وحضوركم شرف لنا. شكرا لكل من بذل جهده لتأسيس هذه القناة المباركة وتبرع بماله ووقته وجهده في سبيل استمرار هذه القمر الصناعية. وأخص بالشكر ووافر الامتنان لمؤسسي هذه القناة، وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل الأستاذ رايا، والأستاذ كامل، والأستاذ أحمد دين، والأستاذ الشيخ جمال علي، والأستاذ حيدر خضر، على ما بذلتموه من جهد وتحملتموه من مشقة لنجاح هذه القناة وتحقيق أهدافها. ولا نملك إلا الدعاء لهم بأن يجعل الله لهم هذا العمل الشريف في موازين حسناتهم. وأخص بالشكر كل من وقف معنا في مسيرتنا هذه وكل من بذل معنا جهده. أيها الحفل الكريم، تعتبر القنوات الإسلامية الفضائية مهمة لعدة أسباب تسهم في نشر الوعي الديني. تقدم المحتوى المتنوع من برامج دينية وثقافية واجتماعية مما يساعد على تلبية احتياجات المشاهدين المختلفة. تعزز الهوية الإسلامية وتساهم في تعزيز الهوية الثقافية والدينية للمسلمين جميعا وفي مختلف أنحاء العالم، وتواجه الأفكار المتطرفة وتعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة بين العلماء والدعاة والمشاهدين مما يعزز الحوار. توجه السلوكيات وتساعد في توجيه السلوكيات والقيم والأخلاق من خلال تقديم نصائح وإرشادات. تلعب القنوات الإسلامية الفضائية دورا حيويا في نشر العلم والمعرفة. قناة هاملتون قناة فضائية دينية وثقافية، أسست عام 1439 هجريا مما يوافق 2010 بالإثيوبي، وهي تعمل على ترسيخ العقيدة والقيم الإسلامية والإنسانية، وتجمع الأسرة الإثيوبية على شاشتها بمختلف لغاتها، وذلك بتقديم البرامج الدينية والثقافية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية. ورؤيتها
توسيع دائرة الدعوة الإسلامية. ولا شك أن استخدام الوسائل النافعة الناجعة يفضي إلى النتائج المرغوبة والمطلوبة بين الدعاء والأئمة والمشايخ والداعين إلى الله سبحانه وتعالى. أهدافها إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الجهل إلى العلم، ومن التخلف إلى التقدم، ومن التشتت والتفرق إلى الوحدة، والقيام بواجب الدعوة. فهذه القناة قامت بواجبها وستقوم بما يجب عليها. انطلقت القناة انطلقت القناة بعون الله تعالى ببث برامجها المتنوعة دون أن يتكلل فيها الانقطاع، هذا رغم كثرة المشاكل والتحديات المختلفة كشح ميزانيات التشغيل ونقص عدد العاملين فيها، والاضطرابات والعزمات التي مرت عليها بلادنا من حروب ووباء عمت العالم وغيرها من العراقيل الكثيرة. لكن رغم كل هذه التحديات لم تتأثر القناة يوما من الأيام، ولم تتوقف عن بثها ساعة ولا ثانية من بث برامجها، وذلك بتوفيق من الله ثم بوقفة الإخوة المخلصين لله سبحانه وتعالى، وثم بجهود القائمين عليها والداعمين لها دون ملل. بل صارت القناة مشهورة في كل أطراف البلاد وخارجها في أقل من سنة من بدايتها. ولما كان عمل هذه القناة وفائدتها أكثر مما ذكر، كان لزاما علينا الجد والاجتهاد على فكرة الاستمرارية في عطائها وفعاليتها أكثر فأكثر. جاء فكرة إيجاد المقر الدائم الذي نحن بصدد افتتاحه الآن بعون الله تبارك وتعالى، ونتمنى أن نراكم قريبا لافتتاح وقف يعود ريعه على مصاريف وميزانيات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك نبشركم بأننا قد بدأنا في إجراءات فتح فرع إذاعي لقناة هاملتون الفضائية، وفي التي توصل صوت العلماء إلى أمتنا في القرى والأرياف، ونحن على وشك الانتهاء منها بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. wanni keessa dabarree dhufne waan afaan nama biraa yookaan afaan arabaa nama haasofsiisu miti. Haa ta'u ammoo afaan diinii waan ta'eef afaan kanaan xiqqoo ibsachuu barbaade waan ta'eef malee wanni keessa taa'anii haasa'anu waan hadha maayikii qabatanii haasa'anu osoo hin tahin waan uffata ciccitaa yookaan rakkina waan rakkina tahe hunda ofitti qabatanii waan keessa dabarre haasa'anu. Har'a garuu ni'maa rabbii ibsuudhaaf tola rabbiin nutti oole ibsuudhaaf gammachuudhaan akkana babbareenne waan keessa darbine sana hunda isaa akka dagannu of goone sababa isaa asitti walitti qabamneef kana maqaa waan asitti haasofne waan asitti hojjanne hunda dhahuuf hunda dubbachuuf yeroo waan nuun kennanneef malee wanti waggaa 7 kitaaba 70 tahee baha. Manni kun bakkinni hadha as gahe bakkinni hadha gahe kun bakka irraa kahe ibsuu hin danda'u. Bakkinni irraa kahe saalooni yookaan biiroo nama tokko keessaa kan kahe nan yaadadha gaafa meeshaa awwala meeshaa duraa TV Hamiltoniif binnu biiroo boleessa keenya Ustaaz Sufiyaan hundeessaa TV kana Ustaaz Rayyaa, Ustaaz Kamal, Ustaaz Kamil, Ustaaz Jamal Ali, Ustaaz Haydar, Ustaaz Ahmad Din waliin gaafa qindaahee gadi bahu kameeraa dhaqee bitee eddeen kaahu dhabee jennaan biiroo isaa qulfii natti kenne keessaa gadi bahe meeshaan isaa amma yawwanaa itti fayyadamaa jirra. Rabbiin isaa galateeffatu. Akkasumas naannoo waggaa 7 deemnee kana namni galata isaa dagachuu hin dandeenye. Halkanii guyyaa akka manaajmentiittis ta'e akka hoggansaattis ta'e biiroottis ta'e biiroon alas ta'e mana kiyyattis ta'e biiroo bakkan ooluttis ta'e kan na jalaa nafne ustaaza keenya jaallatamaa kan anaaf akka obboleessaa
akka abbaa akka maatii waa hunda obboleessa shaqiiqa garaa haadha tokkoo caala kannaaf yaadu kannaaf beelahu kannaaf dheebotu ustaaza keenya ustaaz Raayyaan guyyaa tokko osoonatti addan bahin waggaa 7 alkanii guyyaa akka nama misaaqaa ijoolleedhaa baadhatee dhufu hin beeloftaa jedhee makiinaa isaa keessatti misaaqaatti nyaata baatee utuu dhufu asiin kan gahe hagalatoomu rabbiin isarraa haqee balu akkasumas obboleessi keenya ustaaz Kaamil prosesii barbaachisu waan rakkoon mudatu hunda utuu isaa wajjinii wal caqacaqnu dhufni as geenye hagalatoomu innis boordii walitti qabaa keenya akkasumas ustaaz Ahmad-Din takkaanu jalaa nafne Sheekh Jamaal Aliyiis takkaanu jalaa nafne ustaaz Haydar Khadir takkaanu jalaa nafne ustaaz Sufyaan Layl wa Nahaar takkaanu jalaa nafne adda muassisa hundeessaadha jedhamee haasa'amu kun bu'aa bu'ii hamiltaniif keessa dabarfanne guutuutti kan nu wajjiniin baatanii as gahanidha jechuudha. Haa ta'u ammoo hojjettoota koo warra waggaa 7 osoo natti layyahamin bulaa yoon jedhe kan bulan galaa yoon jedhe kan galanu maqaa jaraa lakkaa'ee fixuu kan hin dandeenye akkuma jiranuun naafa galatoommanu rabbiin hojii isaanii isaanirraa haqee balu. Abbaa qabeenyaa biyya kana keessa jiru kan gaafa sharaateen itti baniinsa goone nu gargaartanii kaasaati ilaa yawminaa amma nu gargaartan hundarratti rabbiin galata keessan isinii hadeebisu maqaa keessan dhahuun hin baay'ata waan ta'eef warri ala jiru diasporaan warri Suudii keessa jiru Imaaraatiin keessa warri jiru Qatariin Kuwaatarii warri jiru warri dawlaa Khaliija keessa jiru Awurooppaa keessa Ameerikaa keessa Isiyaa keessa warri jiru hundi keessa nu galatooma munaasabaa kanaan sagantaa kanarratti waan isin gammachiisuu barbaadu TV'n Hamilton diasporaadhaaf karaa banee biyyaa baane malee biyya keessaan baane sagantaa jedhu qabatan irratti hirmaatanii akka isaan ummata isaanii bira halkanii guyyaa jiraatanu TV'n Hamilton ulaa isaanii banee jira akkasumas warra sababaa manni kun argamuu ta'uu irratti awwalaa kaasee na gargaaree asiin gahe obboleessa keenya inni yoo maqaa dhahuun barbaannes Abdusalaam Kamaal rabbiin jannataan jazaa isaaf adeebisu yeroo mana kana bituu kaanuu kaasee isaan duraa kaasee takkaa osoo nutti hin bahin bakka kanaan nuuf gahee jira jechuudha. Kadhaalika obboleessa keenya Mustafaa Abdul Aziz namni maqaa isaanii dhahuu hin dandeenye obboleessa keenya Thaano gaafa mana kana binnu waan baay'eedhaan kan nu bira dhaabbate Abdurrahman Taahiro waan baay'eedhaan kan nu bira dhaabbate namoonni maqaa keessan dhahee fixuu hin dandeenye har'a bakka gammachuu kanatti isin argee isin galateeffachuu kan kootiif gammachuu guddaatu natti dhagahama jechuudha. Har'a osoo bakka kanatu gaynutu duhee jedhee eenyutu yaaddoon keessa bahe kana gubaan keessa dabarfadhe wajjiniin dabarfanne kana eenyutu ammana ummatatti maayikiitti naa hima jechuu osoo yaaddahu rabbiin bakka kanaan nu gahe waan ta'eedhaafi warri xiqqaadhaan guddaadhaan nu bira dhaabbattan waan maallaqaan haa ta'u yaadaan haa ta'u waan kennamuun haa ta'u waan nu bira kaahamuun haa ta'u warri nu bira dhaabbattan hundi keessanuu galatoomaa hundi keessanuu ulfaadhaa miidiyaaleen biyya kana jiru maqaa isaanii dhahee fixuu kan hin dandeenye yaadaan kan wajjin jirru qaamaan kan wajjin jiru mariidhaan kan wajjin jirru hundi keessanuu galatoomaa dhumarratti nama dhuma aanfamuun hin malle kan hin dhuma haanse ergaa dhumaa naafa ta'uuf sheeka keenya doktora kabajaa Sheek Hajji Ibrahim Pirezidaantii Majlisa Itoophiyaa akkasumas abbaa ummata kanaadha kan tahanii yaadaan kan takkaa isaan mari'annaan yaadanuu kennan malee hafne itti bilbilee gaafannaan kan nu bira dhaabbatanu malee hafne akkasumas sagantaa mashghuula ta'uu isaanii wajjin yeroo dhabuu isaanii wajjin hamiltaniif yeroo kennanii hamiltaniif yeroo dhabaaree jedhanii sagantaa dhaabbata asirratti qabatanii hamiltaniin kan saaniiti isaantu bane isaantu eebbisiise isaantu irrattis hojjetaa jira hagalatooman rabbiin umurii isaanii nuuf dheeressu mashaayikha keenya hunda warra as jiran warra as hin jirre warra kutaa magaalaa kana keessa hin jirre warra godinaalee Harargee keessaa sheekotii nu gargaaraa turtan sagantaadhaan Iluu Abbaa Boorarraa Jimmarraa warri nu gargaaraa turtan Baalee Arsiirraa warri nu gargaaraa turtan Booranaarraa warri nu gargaaraa turtan naannoo biraarraa Daseerraa Kombolchaarraa Baahirdaariirraa Gondorirraa warri nu gargaaraa turtan
galatoomaa ulfaadhaa. Kana qofa miti wallaggarraa dambidoolloorraa Sheekh Abdul Qaadir achi ka'anii dhufanii sagantaa asitti nu waraabaa turan wallagga guutuutti naa galatoomaa jiraadhaa Hamilton isiniif yoomuu hulaansa dhuma kanarra waan isin gammachiisu ummanni Sidaamaa afaan Sidaamaa dubbatanuu Hamiltonii wajjin maatii ta'aniit sagantaa isaaniif kennine parsantaa 10 isaaniif kenninaan Sidaamaan irratti fayyadamaa jira. Asumaan sheekotiin afaan Sidaamaa beeytan, sheekotiin afaan Kafaa beeytan, sheekotiin afaan Sumaalee beeytan, sheekotiin afaan ittiin ummata keessan bira geessan dhabdan. Hamilton maskootii ittiin isin ulamaa'i ittiin maskootiin hawaasa isaa bira gahu yoomuu sa'a 24 ulaan isaa isiniif banaadhaa kottaa itti fayyadamaa jechuun barbaada. Majlisa Federaalaa walii galatti hojii raawwachiiftuu Majlisa Federaalaa hojjettoota Majlisa Federaalaa guutuun keessan galatoomaa waan Hamiltoniin bira dhaabbattaniif Majlisni Finfinnee waan Hamiltoniif hamilee taataniif galatoomaa Majlisni Oromiyaa waan Hamiltoniif hamilee taatanii nu bira dhaabbattaniif galatoomaa Majlisni Shaggar galatoomaa du'aattonni a'immaan warri reef jalqabu warri dur jalqabe akka Sheekh Amiin Ibroo yaadaan kan nafne Hamilton keenya yeroo hundaa'u mashghuula taane malee saatiin isiis keenya nus kan siiti kan jedhan Dr. Jibril Qamar Dr. Muhammad Kamal namni maqaa keessan hin dhaane dhiifama naa godhaa har'anatti hin barbaadinaati ammoo waanuma waaridaan fidu kan hin haasa'aa jiru kan hin daganne Sheikh Muhammad Hamiddin sagantaa dhaabbataa sheekni tokko Hamilton irratti waraabne sagantaa qisasun fil Qur'aani jedhu halqaa 76 kan mana kanatti nu waraaban haa galatooman umurii isaanii rabbiin isaan haa dheeressu akkasumas sheekni keenya Sheikh Mahmud Hussein siiraa sagantaa halqaa 56 sa'aatii 56 jechuun waan laafaa miti of qabanii hojii isaanii dhiisanii kan asitti nu waraaban sheekotiin hundinuu galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa irra deebi'ee hundeessitoota TV Hamilton Ustaaz Raayyaa Ustaaz Sufiyaan Ustaaz Ahmeddiin Ustaaz Kaamil Ustaaz Haydar Ustaaz Jamaal Aliiji haajaat nurraa hambise malee jaallate nurraa nafu Jamaal Aliiji yeroo hunda mariidhaan waa hundaa waa wajjin jirruuf yeroo hunda waa yaada gaarii naa kennuuf guddina miidiyaa kanaatiif waan akka gaariitti irratti hojjetee na gargaaru silaa nurraan hafu waan ta'eef hundi keessanuu galatoomaa warri hundeessitanii asiin nu geessan akkanumatti itti nuufufaa idaa'aa banuudhaa qophoofneerraa reediyoon sagalee baadiyyaa keessa namni sangaa qotataadhaa bitaa gurgurataa kan dhaggeeffatu Hamilton FM kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti sin gammachiifna wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ገለቶማ ጀቹን በርባና በሃሚልተን ቲቪ የቀረበው ዝርዝር በሙሉ የሚቀርብ ከሆነ ረዘም ይላል ከሚል ነው የቀማሁትና ያቀረቡትን ሁሉ ካቀረቡ ረዘም ይላል። የመጣችሁት ጋዜጠኛ መንደር ስለሆነ ወሬው ሰፋ ረዘም ስለሚል እናንተ በሰብር መጠበቅ ነው። ወደ የሚቀጥለው እናልፋለን። Abdulaziz yeroo hundaa na chokkona waan dagatamuu hin qabne baankii hojii gamtaa Oromiyaa mana kana sa'aatii cinqii sa'aatii rakkoo keessa Hamilton dhaabbanni uummata bal'aa kana of jalaa qabu bootaa horanna bakka horanna jedhanii nu biraa dhufanii hin dhabanu jedhanii yeroo sana keessatti mana kana akka nu abbaa mana akka Hamilton maqaa isaatiin manni dhaabbatu kan nuuf godhan baankii hojii gamtaa Oromiyaa nuuf galatooman baankii hojii gamtaa Oromiyaa argee obboleessi keenya Ustaaz Sufiyaan konkolaataa ofii yaabbatu Hamiltoniin maqaa Hamiltoniin fidee gibbii kana keessa nuuf dhaabee nuuf galatoomu akkasumas obboleessi keenya Araarsoo namni jedhamu gargaarsa guddaa kan ammanan jedhamne yeroo mana kana binnus haa ta'u isa boodas haa ta'u kan nu gargaare haa galatoomaa hundi keessanuu አመሊያ ገደቢያሊት ገለቶማ እስከሚመለሱ አሁንም እናመሰግናለን። አላህ ያዝልን። ወደሚቀጥለው ብንሄድ ይሻላል። እኔም መቀማት ችለዋል። የማይቀሙትን ጠራለው። ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ጥሎኑልኝ። አዎ ከነሱ ይቀበሉ ከቻሉ ኡስታዝ አቡበከር አህመድ፣ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ፣ ኡስታዝ ቀመር ሁሴን ወደዚህ በመምጣት ይከላከሉልኛል። የሚቀጥለውንም ፕሮግራም የሚያካሂዱ ይሆናል።
የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም በይፋ እንጀምራለን። ውስን ደቂቃዎች ከቆየን በኋላ ወደ ሌሎች ፕሮግራሞች እናልፋለን። 2-3 ፕሮግራም አልፈናል። ለምሳሌ ዶክመንተሪ ፕሮግራም ነበረን። ዶክመንተሪው ሃሚልተን ከየት ወዴት በኡስታዝ ሱፊያን አህመድ ይቀርብ ነበረ። የኡስታዝ ሱፊያን አህመድ ተሳትፎ እድገት፣ የቦርድ አባልነት፣ መስራችነት፣ ስራውና ትግሉ ምን እንደሆነ ቅድም ተገልጿል። ነገር ግን የሰዓት ማጠር ጉዳይ ስለሆነ በዋናነት ከእናንተ ከምንገልጽ የአርሹ ምዝገባ መዝግቦታልና በአርሹ ላይ አላህ ያመስግነው። እኔ በኦሮሞኛ አቀርባለሁ፣ ካሚል ይተረጉማል ኢንሻአላህ። ቀመር ያ ቢስሚላህ። እንግዲህ የተከበሩ መሻይኾቻችን ከታላቃችን ከአባታችን ከመሪያችን ሼክ ሀጂ ጀምሮ ሁላችሁም እንደ ፕሮቶኮሎቻችሁ ባላችሁት እዚህ የተገኛችሁ የተለያየ ስራ ኃላፊዎችና ታላላቅ ወንድሞቻችን መሻይኾቻችን ዑለማዎቻችን በዚህ ቀን ስለተገኘን ደስ ብሎኝ። እኔ አንድ ነገር አሁን ይሄ ስለ ሃሚልተን ሲነገር ሃሚልተን ባለፈው መጥቼ ይሄ ቤት የሃሚልተን በራሱ ቤት ላይ ፕሮግራም ጀመረ ሲባል ቦታውን አይቼ ያው ሃሚልተንን አይመጥንም፣ ግን እንደ ጅምር ጥሩ ነው። ዛሬ በተለያየ መልኩ ሚዲያዎቻችን አቅም እያጡ አጋዥ እያጡ ኢስላሚክ ሚዲያዎች ከሳተላይት በሚወርድበት ጊዜ የራሱን ቤት ይዞ ስራ ለመጀመር ሃሚልተን ይሄን መጀመሩ ትልቅ እርምጃ ነው። ግን እንደ ማህበረሰብ ሐቂቃ አትርፈናል ነው በትክክል ውጤታማ ነን ነው የሚባለው? እኔ ራሴን ጠይቃለሁኝ። ሁላችንም ራሳችንን መጠየቅ አለብን ብዬ አምናለሁ። ትናንትና ዓለማችን ላይ ትልቅ የቦክስ ዛሬ ሌሊት ተካሂዷል። ታውቃላችሁ አይደለም? የማይክ ታይሰን ቦክስ ውድድር 280 ሚሊዮን ሰው ላይ በኔትፍሊክስ 70,000 ሰው በቀጥታ ፕሮግራሙ ላይ ከፍሎ ገብቷል። ከፍለው ምናልባት የዛሬ ከወራቶች በፊት ከ2 ወር ወይም ከ3 ወር በፊት ክርስቲያኖ ሮናልዶ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቶ በአንድ 42 ሚሊዮን ሰብስክራይብ ነው ያደረጉት። ሰዎች ለሚያምኑበት ሰዎች ለሚወዱት ነገር በዚህ ልክ ዋጋ ይከፍላሉ። እኛ ሚዲያዎቻችን ቃል አላህ ቃል ረሱል ዑለሞቻችንን ዱዓቶቻችንን የኡማውን ጉዳይ የሚያስተዋውቁት ካሜራዎቻችንና ሚዲያዎቻችን ግን ዛሬም ደጅ ጠናሉ። ዛሬም በባንክ ቤት ይገዛላቸዋል፣ በዳ የተያዘ ቤት ይይዛሉ። ይሄ ለኛ ነውር ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ስለዚህ ቤት ክፍያና ስለዚህ ቤት ገንዘብ አይደለም ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ መታሰብ ያለበት። ሌላ ህንጻ ወቅፍ የሆነ ህንጻ ለሚዲያዎቻችን ስለሚገዛበት እዚህ ያለው ሰው ወስኖ መሄድ አለበት ብዬ አምናለሁ። የዚህን ዕዳ እኔ ለዓመታት አናስቀምጥም፣ እዚህ ያለው ሰው ያንሳል ብዬም አላምንም። ስለዚህ መድረኩ የኛ ነው። ሐቂቃ እንደው አላህ ፊት ምስክር የሚሆነን በዓለማችን የሚዲያ ተጽዕኖ ትልቅነት ይገለጻልና እኔ ዝርዝር ነገር ውስጥ ለመግባት አይደለም። መድረኩ አሁን ቢያንስ እዚህ የመጣው ሰው ይሄንን የሚዲያ ተቋም ከዳ ነፃ አውጥቶ የተሻለ አቅም ኑሮት በተለያየ መድረክ እናያቻለን አይደለ? የተለያየ እምነት ቻናሎች የሚከፍቷቸውን ፕሮግራሞች እናያለን። ሰዎች ላመኑበት ነገር ዋጋ ይከፍላሉ። ለአንድ ስክሪን 50 ሚሊዮን ብር ተከስቶ ሲከፈል አይተናል። ለቤት አይደለም፣ ለህንጻ አይደለም። ይሄ ታዲያ ለኛ እንደ ኡማ ትልቅ ማህበረሰብ ለሆን ነው ብዙ ነገር በእጃችን ላለ ሰዎች ነውር አይደለም ወይ? ስለዚህ ነውራችንን ለመሸፈን ዛሬ መስራትና መወሰን መቻል አለብን። ሃሚልተን ብቻውን ሳይሆን ሌሎች ወንድምና እህቶች ሚዲያዎቹን ማንሳት የሚችልበትን አቅም ዛሬ ለሃሚልተን መፍጠር ከቻል ነገ በስጋት ላይ ያሉት ቻናሎች ወይም ደግሞ የተለያየ ሚዲያዎቻችን ተስፋ ያገኛሉ። ስለዚህ አንድ እርምጃ ወደፊት መራመድ አለብን። ይሄንን ቤት እዳውን ከመክፈል ለመጀመር ማን ነው ከፊት የሚቆም? አነ ለሃ ብሎ የሚነሳ ሰው እንፈልጋለን። ዛሬ ይሄ ቤት በዚህ አይነት መልኩ የኡማው መሲር የዑለማዎች መሰብሰቢያ የታላላቆቻችን ሼክ ሀጂ መሪያችን ሳይቀር እዚህ ቦታ ላይ መጥተው እየተቀረጹ ትምህርት እያስተላለፉ ነው። በዳ በተያዘ ቤት ውስጥ ነው ሚዲያችን ነው የነሱ መልእክት የሚተላለፉ የዶክተሮቻችን የዑለማዎቻችን። ለኛ አይብ አይደለም፣ ለኛ ነውር አይደለም። እኔ ሐቂቃ እንደው ይሄ ስለ ሰደቃ ምናምን ለእናንተ አንነግርም። እዚህ ሁላችሁም የምትናገሩና የምታውቁ ስለሆናችሁ ዛሬ መናገር ያለባችሁ እኛ ነን፣ እናንተ ናችሁ። እኔ መድረኩን እኛ ለማስተባበር ብቻ ካልያዝነው በስተቀር ተናጋሪ እዚህ ያላችሁ ነጋዴዎች፣ የትልልቅ ድርጅት ባለቤቶች፣ የኡማውን ኃላፊነት የምትይዙ በውጭ ላይ ያላችሁ በተለይ አሜሪካ የምትኖሩ ሚኒሶታ፣ ካናዳ ያላችሁ ወንድም እህቶች
የራሳችሁን ኃላፊነት የራሳችሁን ፈርዕ አንዱን መሸፈን የሚችል አቅም ያላችሁ ስብስብና የተለያየ ተቋሞች አሉን ላይቭ ገብተው ይሄን ኃላፊነት መውሰድ አለባቸው ዛሬ መክፈል አለባቸው ብያምናለሁ ስለዚህ እነዚህን ትልልቆች አስቀምጠን እዚህ ቦታ ላይ ስለ ገንዘብ ማውራትም ነውር ነው ሐቂቃ ዑለሞቻችንም በዚህ ክብር እነሱን ስለ ገንዘብ መወራት አለበት ብያ አላምንም ግን አማራጭ ስለሌለን ስለተቸገርን ነውና ሃሚልተን ከሚዲያ ባለፈ ስራ ይሰራል ከሚዲያ ባለፈ መልእክት ያስተላልፋል የኡማው ድምጽ ነው ዛሬ ኃላፊነታችን ለመወጣት አንድ እርምጃ እንራመድ የሚል መልእክት ነው ማስተላልፈው ነኝ ጀዛከላሁ ኸይራን ኡስታዝ አቡበከር እና አኩማ obboleessi keenya Ustaaz Abubakar jedhe gabaabumatti adeemsa dheeraa deemnee as geenye waan reefuu Dr. Muhammad Saalihin haasa'e keessan dhageessanii jirtu miidiyaa jechuun nu ummata muslimaatii galiiraayii gaafii jedhu qabna nuti maaliif jennaan addunyaan miidiyaadhaaf xiyyeeffannoo guddaa kenna miidiyaa jechuun humna mootummaa sadan jiran keessaa humna afraffaadha jedhamee yaadama kanaaf mootummaan tokko gaafa biyya tokko qabatullee jalqaboon inni godhu maali jennaan miidiyaa to'achuu danda'udha kanaaf ummanni muslimaa bara dheeraadhaaf miidiyaa dhabuudhaan rakkoonsaa hacuucamnisaa dhiibbaan isa garragaa ture utuu hin beekamin ture jira kanaaf miidiyaan kun sagalee ummata kanaati miidiyaan kun immoo miidiyaa jechuun immoo gara biraatti yoo naannessinee ilaalle qarshii baasanii ibidda irratti naqanii aarsuudha jechuudha kanaaf ummanni yoo bira dhaabbatee kan kooti jedhee sagantaa dhiyeessuudhaan qarshiidhaan beekumsa qabuun yoo inni bira dhaabbatee miidiyaan kun deemuu danda'a kanaaf manni kun waqfiin kun of danda'ee galii mataasaa iddootti uumu qabaachuun dirqama waan ta'eedhaafi guyyaa har'aa kana isinirraa kan barbaannu waan dandeessan waadaanuu galtanii miidiyaa kana bira akka dhaabbattanii idaa mana kanaas irraa kaffaltanii bira darbinee immoo waqfii dhaabnee hundi keenya iyyuu mataa dhukkubbii isaarraa bilisa ta'uu qabna አሁን ኡስታዝ አቡበከር እንደገለጸው ዓለም ላይ የሚዲያ ተጽዕኖ ከምንም በላይ የላቀ ነው መንግስት 3 ኃይል አለው ይባላል አራተኛው ኃይል ግን ሚዲያ ነው ይባላል ያው ብዙዎቻችን በኢትዮጵያ ተጨባጭ እንኳን ብናስታውስ የኢህአዴግ መንግስት ደርግን ጥሎ ስልጣን ሲይዝ አዲስ አበባ ገብቶ መጀመሪያ ያደረገው ምንድነው ሚዲያን ነው የተቆጣጠረው ለምን ሚዲያን የያዘ ሰው ሁሉ ነገርን ይዟል ማለት ነው እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ሚዲያ ስላልነበረን ጭቆናችን በደላችን ለሀገርን ምናበረክተው አበርክቷችን የሆነ ቦታ ላይ ተቀርቅሮ ታፍኖ ቀርቷል ዛሬ ግን አልহামዱሊላህ ፀሐይ ወጥቶልን ቀን ወጥቶልን ሚዲያ ባለቤቶች ሆነናል እነዚህ ሚዲያዎች ማለት ደግሞ በሌላ መልኩ ገንዘብ አንስተ እሳት ላይ የጨመር ማንደድ ማለት ነው ማብራት ማለት ነው ስለዚህ ማህበረሰብ ደግሞ እንደዚህ አይነት መሰል ቤቶችን ለወቅፍ የሚሆኑ በቋሚነት ለራሱ ገቢ ያመነጨ ሚዲያውን የሚደግም ወቅፍ ተቋም ሊኖር ይገባል ወቅፍ በድሮ በሙስሊሙ ኡማ ውስጥ ትልቅ ቦታ ነው ያለው ዑለሞች ምኖሩበት ደረሶች ምኖሩበት እንደ ዘመኑ ሳጥን እየተደበደበ ለኢማሞችና ለዑለሞች አይከፈልም በድሮ ዘመን በየቦታው በየስቴሽኑ በየጣቢያው ወቅፍ አለ ምግብ ይዘጋጃል እዛው ውስጥ መጠጥ አለ ማረፊያ አለ ኤቭሪቲንግ የሚያስፈልገው ነገር አለ ወቅፍ ድሮ ዘመን ታላላቅ የጥንት ዑለሞቻችን እነ ኢማሙ አህመድ እነ ሼክ الاسلام ኢብኑ ተይሚያ አቡ ሐኒፋ ኢማሙ ሻፊዒ ኢማሙ ማሊክ ብለን የምንጠራቸው ታላላቅ ዓሊሞች አብዛኛው ወጪያቸው የሚሸፈነው ኑሯቸው የሚደጎመው በወቅፍ ነው የነበረው ዛሬ ግን ከዛ መንገዳችን በተወሰነ ደረጃ በመውጣታችን ለችግር ተጋልጠናል ስለዚህ ዛሬ ይሄንን እዳ ይህ ማህበረሰብ ላይ እንዲበረታ እንድታግዙ በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስም እንጠይቃችኋለን የምንጀምረው ከአባቶቻችን ነው ምን ይመስላል ከመጅሊስ ነው የምንጀምረው አዎ ከመጅሊስ ነው የምንጀምረው እንዴት ካላችሁ ቅድም ራያ
አንድ ነገር ተናግሯል። ድሮ ችግራችን ኢማም አልነበረንም። ማህበረሰቡና ዑለሞች መካከል መጋረጃ ግርዶሽ፣ ዑለሞች ክብር እንዳይኖራቸው፣ መጅሊሳችን ክብር እንዳይኖረው፣ ህዝብ እንዳያደምጠው ሌላ አካል ነው አምጥቶ የሚያስቀምጥብን። ዛሬ ግን የምናቃቸው የዲን ታጋይ የሆኑ ለዲን ስንከራተቱ፣ ስንገላቱ፣ ስታሰሩ፣ ሲፈቱ፣ ሲወቀሱ የነበሩ የዲኑ ባለቤቶች ቦታው ላይ ተቀምጠዋል። በፌደራል ኦልሞስት ሁሉም ሊባል በሚችል ደረጃ ኢማሞቻችን ናቸው። ኢማምነትም ከፍ ያለ ነው። የአንድ መስጂድ ኢማምነት አይደለም፣ የኡማ ኢማምነት ነው። ስለዚህ ዛሬ ፌደራል መጅሊስ፣ አዲስ አበባ መጅሊስ፣ ኦሮሚያ መጅሊስ፣ ሌሎችም መጅሊሶች እነሱ ይከፍታሉ። ከነሱ ደግሞ በሚሊዮኖች ነው የምንጠብቀው። ለምን? ሚሊዮን ህዝብ ነው ያላቸው አይደል እንዴ? ሱልጣን ሳቁ ምንድነው እንዴ? አዲስ አበባም እኮ 1.7 ሚሊዮን ህዝብ አላት። ከዛ ውስጥ ሚሊዮን ህዝብ ነው ያለው። ስለዚህ በርማናችሁ አጭመትነት ትገጽ ከናፉ እነሱ እንዲከፍቱልን ያው አወከር ሰምታል። በአማርኛ ነው ያወራው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ብዙ ነገር ተብሏል። ብዙ መደጋገም አያስፈልግም። ወደ ገደለው የእብሮች ዱቤ ዋን ማሊፍ ወደኒፍ ማማጎይ ትጅራ ወደ ተረታለች። ድመትና ዶሮ ተጣሉ። ጦርነት ያው ግጭት ይፈጠራል። ቅድም ኡስታዝ ራያ እንዳለው ምላስና እንትንም ይጋጫሉ። ድመትና ዶሮ ተጋጩ። ዶሮዋ ተናደደችና ዘላ ስታባራት ወደ ላይ ወጣች ጣራው ላይ። ድመት ብትጠብቃት እሷ የደረሰችበት መድረስ አልቻለችም። ላይ ወጣ ዶሮዋ ኩኩሉሉ ስትል አዛን ቴዲሩማ የገቡት ነው ወሊን ሰላቴ አዛኑን ብለሻል። ጉብዝናሽ እንደው ወርደን አብረን ከሰገርን ነው በአንድ ሰፋ ላይ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ነገር ሁሉ ተብሏል። ጉዳዮች አልቋል። አሁን ወደ ገደለው እንግባ። ዛሬ አለን የምንላቸውን ኢማሞቻችን ባለሀብቶቻችን ዋን ይቃብነ የነሁን ደዋምኔ ዱራንዱር ሰዱፉ ከሰን ከናፍ ተክቢራን ወርባይ ሰሚ አላሁ አክበር ረብ በገፉ ለጋሪ ዩኒቨርሲቲ ዋጀል ቀበየለን ክፍት ይሉናል። እኔ ዋን ጉዳይ ለብር ባይ የቀቡ ብዙም ብር የለኝም። ኢንሻአላህ ኡስታዝ አቡበከር ተደግፌ ማለት ነው እሱ ተደግፌ 500 ሺህ ብር ያው ሱፊያን ወደ መድረክ ይምጡልን። ሱፊያን ከዑለሞቻችንና ከተቋሞቻችን ይጀመር ስለተባለ ምናልባት የነሱን ድምጽ ባሉበት ብንሰማ መልካም ነው። ለሙባረካ ነው የነሱ ያው በረካ ስላለው ከነሱ አንደበት የሚወጣውና ከመሪዎች የሚወጣው ነገር ቀላል በረካ አይደለም ያለው። የምትሉን ካለ እንላለን። ሌሎች የተዘጋጃችሁ ሐሳብ ያላችሁ መልእክታችሁን በመላክ አጭር እናደርገዋለን ኢንሻአላህ። ኤርጋንጅሩ ገባባቱ ኮንጅራ ኤርጋንጅሩ ቀባቹ ከነቹ ምትጆል ቀባቹ የቹን ከነቹ ምት ወኒ ረቢ ወረቀ ባታ ቆፎሪን ከኒሲፍ ነፍ ህክማ ተቆቀም አካ እሺ ምስኪን ማል እንጀነት ቢተት እንጀነ ዳፊ ድርሃመቱ ክትቢለት የጀነት አንገልቱ አካ ኢሲኒ ዋን ቀምኔ ሐመ ቀብቱ እንጀነት ቢተት ጁጀቻ ረቢ ስላ በርዱ የሰቆፈ በር ከኒሲፍ ተሆነ መቶ ቆጭፋ በር ዋንቃ nama lama cuma nama sadi itu feri berade mabar. Wani Rabbi ini warra kabu yang kini sih never cala. Birat tu boleh tikapi mana kini yo mungkin nevi ada je. Birat tu boleh tikapi ada mana kini yo mungkin nevi. Eda kini nama. Warra kini Rabbi nu agur, warra kini dah boleh tikapi ada Rabbi nu agur. Erganjiru gudani. Nuti bermacu jal kabut. Ergu Muhammad kan namni boleh tikapi me bermate. በከረቀ መዋጅሩን መጋም ኢንሻአላህ ጀዛከላሁ ኸይር። እንግዲህ መሪዎቻችን ጋር የተነጋገርኩ ነበረ። እንደ የኡማ መሪ ድርጅት እና ማህበረሰብን ሁሉ እንደሚመራ ሁሉም ሐሚልተን ዛሬ በዚህ ቁመና ላይ መገኘት የኛ ኃላፊነትና ግዴታ ነው። ማገዝም ሌሎቹንም ሁሉንም ሚዲያዎች የሚገባቸውን ድጋፍ መስጠትና ኃላፊነት ላይ መቆም የመሪ ድርጅቱ ኃላፊነት ነው። ስለዚህ አሁን ዛሬ ላይ መሪ ድርጅቱ የቤት ስራውን ይወስዳል። በቀጣይ ሚዲያዎቻችንን በማሳደግና
ኃላፊነቱን ወስዶ ከፍ በማድረጉ ሂደት ላይ የሚያሳውቅ ሆኖ አሁን ላይ ያሉትን ነገሮች እዚህ ባለነው በግል በሚነየቱት እንዲነየቱና የግል ድጋፎች ይደረጉ። ተቋማቶቹ ግን በዛ ልክ ታሳቢ ተደርጎ ሚዲያዎቹን ማሻገር የሚቻልበትን ረጅም ስራ መስራት የመሪ ድርጅቱ ኃላፊነት ስለሆነ በዛ አቅጣጫ የሰጡን ከአባቶቻችን። ስለዚህ ሌሎቹን የጀመርነውን እንቀጥላለን። ማጠቃለያ ሆኖ ከነሱ ደግሞ ኢንሻአላህ እንደ አባት የምናገኘውን በረካ ያለውን ነገር እናገኛለን ማለት ነው በኢዝኒላህ። ሱፊያን ቀጥ መርሐባ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንደኛ የመጅሊስ አመራር ስለሆንኩ በሁለቱም ጋር አወራለሁ ማለት ነው። እንደ መጅሊስም እንደ ሃሚልተን ቲቪ መስራችም ከናብ እንደ መጅሊስ እዚህ ፊት ለፊት ሳይሆን በሚገባው ቋንቋ በሚገባው ልክ ሁሉም መጅሊሶች ተነጋግረን አስተካክለን የምንገልጽ ይሆናል። ይሄም በዚሁ እንድትቀበሉን አደራ እንላለን። ምክንያቱም ሚዲያዎቻችን እንደሚታወቀው ሁሉም መደገፍ አለባቸው። ከሁሉም ጎን መቆም ግዴታችን ነው። እዚህ የመጣን አመራሮች ከአባቶቻችን ጀምሮ ሁሉም መደገፍ እንዳለባቸው የሚያምኑ ለዛም ብለው ደግሞ ትልቁን ዋጋ የከፈሉ በተለይም ከፕሬዝዳንታችን ብንጀምር ሼክ ሐጂ ኢብራሂም ቱፋ የመጀመሪያ ሃሚልተንን ስንከፍት የመጀመሪያ በግ ገዝተው አርደው አብልተውን የባረኩት እሳቸው ስለሆነ ራሳቸውን ሚዲያ ነው በዚሁ እናንተም እንድሰሙ ነው። አላህ ያክብርልን። አላሁ አክበር። ስለዚህ ሌሎቻችን ወደ ማበርከቱ እንቀጥላለን። የመጃሊሶቻችንን ደግሞ ባለው ቋንቋ ተነጋግረን መልሱን የምናሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። አላሁ አክበር። ኢንሻአላህ ያው አሁን እዚህ ባላችሁ የግል ባለሀብቶች ወንድሞች ቅድም እንዳለው ኡስታዝ ካሚልም ሁሉም ሲገለጽ ከመድረኩ ሲገለጽ እንደነበረው ሚዲያ ስለ ልጆቻችን ነገ ስናስብ የልጆቻችንን ነገ ለመቅረጽና የተሻለ ማንነት ለመፍጠር በእጃችን ያለ ብዙ ሀብቶችን በእጃችን ይዘን ግን ልጆቻችን እንዲጠፉ የተደረገው በእጃቸው ባለ ሞባይል ነው። ትውልድ የምንቀርጽበት መሰረት ነው። የእያንዳንዳችን የሁላችን ቤት ነው። ለሆነ አካል የምንሰጠው አይደለም። እዚህ ሃሚልተን ያለው የማስተባበርን ስራ ሰርተዋል። ቦርዶቹም ዛሬ ስራውም ላይ እየለፉ ያሉት ወንድሞች ግን ስራው የሁላችንም ነው። የሁላችንም ቤት ስለሆነ ሰው ለቤቱ መስጠት ያለበትን የሚገባውን ስጦታ መስጠት ይገባዋል። ሚዲያዎቻችን ቀድመው ከዚህ ጋር ከመቆም እንደ ሚዲያ ተጋግዘን ነው ነገም ልናሻግር የምንችለው። የተሻለ ነገር ማገዝ መደገፍ ይገባናል። ከምናደርገው የሐሳብ የአብሮ ግንኙነቶቻችንና በጋራ መስራት እንዳለ ሆኖ ሚንበር ቴሌቪዥን 300 ሺህ ብር ለይተዋል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። መርሐባ። እንቀጥላለን። በመሃሎቻችሁ ወረቀቶች የተበተኑ ናቸው እየመጡልን ነው እዚህ ጋር። በተረፈ በድምጽ ደግሞ እናዳምጣለን ማለት ነው። አላሁ አክበር። የተለያዩ ሰዎች ያው ፎርም እናንተ ጋር ደርሰዋል። እቺን ፎርም ሞልታችሁ ላኩልን ወደዚህ። ፕሮግራማችን አንድ ፕሮግራም ብቻ ነው የቀረን። እሱም ፕሮግራም አድርገን ወደ ዙሁር ሰላት መሄድ ስላለብን ነው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል በተለያየ መልኩ ልገሳ ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች አሉ። ምናልባት ሌሎቻችሁም ወደ ኋላ ላይ ወደዚህ መታችሁ መልእክት ማስተላለፍ ወይም ከስጦታ ጋር የተያዘ ካለ የምንነጋገር ይሆናል። አላሁ አክበር። አልጃሚዓቱል ኢስላሚያ ቢሚኒሶታ ፈርዕ ኢትዮጵያ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥርም ተጽፏል። 50,000 ብር። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ እናስገባለን ብሏል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እነዚህ ወረቀቶችን ጽፋችሁ ወደዚህ መልሱ። ኡስታዝ ጋሊ ሙክታር ሁንዲ ኬሰኒን ቤክተኒ ፕሬዝዳንቲ ኦሮሚያ መጅሊስ ኦሮሚያ መነ መሪ ዲሞተ ኢስላሙማ ኦሮሚያ ይፈመና ጎዳ ፕሬዝዳንቲ መጅሊሳ ኦሮሚያ ሩንፋዳን ቀርሺ ኩመ ዲበቶ አላሁ አክበር አካውንቲ ሩንፋ ኮቲ ራይደኒ ከመጅሊሳሞ ቦደ ወልት ሊብን ደን ስሙ አብራት መርሐባ። ኡስታዝ ጋሊ ሙክታር የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ከግሌ አካውንት ከግሌ 100,000 ብር አበርክቻለሁ። የመጅሊሱን ደግሞ ያው ከስራ አስፈጻሚው ጋር ተመካክሬ መናገር ይሆናል ብሏል። አላሁ አክበር
አብዱራህማን ጣሂር ስልክ ቁጥሩ ተገልጿል። 200 ሺህ ብር አላሁ አክበር አብዱራህማን ጣሂሮ ጀልቀበራ ገማት ሰገንታ ከነረት ገርጋር ሰረት keessattuu uummata keenya beelaa bira dhaabbachuu irratti guyyaa tokko addaan hafnee beeknu waliin deemuu irratti konkolaataa 20 barbaanne 30 barbaanne 10 barbaanne 50 barbaanne hunda isaa oromiyaa kana guutuu keessa namni nu qindeessus isaa birrii 200 Allahu akbar du'aan ko ይደረጋል ሸኻችን ሼክ ሱልጣን አማንም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንታችን በግላቸው 100 ሺህ ብር አበረከታቸው። አላሁ አክበር ባረከላህ። ያው እንግዲህ መሪዎቻችን ያው ሞዴልም ከግል ሀያታቸውም እየቀነሱ ለኡማው የሚገባውን ነገር በመስጠት ሁልጊዜም ከፊት ይቆማሉ። ይሄ ደግሞ ለኛ ትልቅ አስተማሪ ነው ብለን እናምናለን። አላሁ አክበር። ፕሬዝዳንቲ መነመሪ ዲሞተ እስላሙማ መጋላ ፊንፊኔ ሼክ ሱልጣን አማኔባ ከኢሳኒ ከመጅሊስ አሶልታን ኪሰ ኢሳኒ ራ ቀርሺ ቁመዲበት እኮ አላሁ አክበር እሺ መጽሐፉን ይሰጡት አከሲ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይህ በጣም ትልቅ ስጦታ ለሐመልተን የተሰጠ ስጦታ ነው። ይህ መጽሐፍ የሐጂ ዘይኑ ሼክ ሙቅና የህይወት ታሪክ ከወለየው ሼክ ወራቂ እስከ ሐጂ ዘይኑ የሚል ከ1880ዎቹ እስከ 2009 ድረስ የሚል ታሪክ የያዘ መጽሐፍ ነው። ይህንን መጽሐፍ ነው ያበረከቱልን። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ከጂንካ ደቡብ ኦሞ ዞን ወንድሞቻችን ራሳቸውም መረዳት ያለባቸው ሐቂቃው በአካል የሄዳችሁ የምታውቁ በአካል ያልሄዳችሁ ደግሞ በሚዲያ ላይ የምታዩ ጂንካ አካባቢ ብዙ እርዳታ የሚያስፈልገው ቦታ ነው። 10 ሺህ ብር ከጂንካ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሼክ ሁሴን በሺር የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ 10 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሼክ ሁሴን በሺር በሬሳ ኡላና መጅሊሳ መጋላ ፊንፊኔ ቀርሺ ኩበኩለን አላሁ አክበር። የቡኖ ቤደሌ እስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት 20 ሺህ ብር አላሁ አክበር። ማኒ መሬድ ሞተ እስላሙማ መጋላ ጎዲና ቡኖ ቤደሌ ቀርሺ ኩበዲ ግዳማ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبي ويرتوين gammachiisa Allahu akbar duratti illee waytii asirraa Sufiyaan dubbatu sheeyni keenya dooktorri kabajaa pirezidaantii mana marii dhimma islaamummaa Itoophiyaa kan ta'an abbaa keenya kabajamoo sheeka keenya dooktora keenya Sheekh Haji Ibrahim maqaa ofiitiin majlisaatiin maqaa ofiitiin gaafa duraallee anabbane anatu hoolaa kitime akka bakka kana gahu taasise haddallee ammoo diqqaatullee guddoollee taatu tiyyuma tanatu dura oole jedhanii birrii 100 Allahu akbar isaaniiti ta majlisaatii miti Allahu akbar dhuunfaa isaanii kaashii isaanii የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ክቡር ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ በራሳቸው ከኪሳቸው መጀመሪያም በጋርደው ያስጀመሩ የዛሬ 7 ዓመት ማለት ነው ሁላችንንም ጋብዘው ያስጀመሩ ዛሬም በግላቸው 100 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እንዲሁም ሼክ አብዱል ከሪም በድረዲን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት እሳቸውም 50 ሺህ ብር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ኢትዮጵያና ፕሬዝዳንቲ መነመሪ ኢሞተ እስላሙማ ኢትዮጵያ ሼክ ከና ዓሊመ ከና ሼክ አብዱል ከሪም ሼክ በድረዲን ኪሰ ኢሳኒ ራመለ መጅሊሳ ሚንገን መጅሊሳ ቢራ ጋርሺኩ መሸንተማ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ይደብደብ ይወርዱ ራሱ Allahu akbar yakka sagale kenna male aye Imam Al-Bukhari Islamic Association 50 ሺህ ብር Allahu akbar
ያው እዚህ ላይ የተለያዩ ሰዎች 5000 2000 100 1000 5000 አላሁ አክበር አላሁ አክበር የተለያዩ ቁጥር 500 ድረስ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ ንያዎችን እዚህ ላይ ጽፏል። አላህ ይጨምርላችሁ። አላህ በተካው አብዙት በወጣው አብዝቶ ይተካው። ሌላው ሂጅራ ባንክ ፕሬዝዳንታቸው አቶ ዳዊት ቀኖ አላሁ አክበር ዳዊት ቀኖ አከስሬሳ ካማ አስሬሳ Marianne akkamatti wannu dabarsa waraqaa fudhannee irraa uummatatti nu beeksisaa jedhan. Allahu akbar እዚህ 10,000 ብር ዶክተር አብደላህ ኸድር 10,000 ብር Allahu akbar ሐሰን ገዛሊ 1,000 ብር የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ዋና ጸሐፊ ሼኻችን ሼክ ሐሚድ ሙሳ በራሳቸው 20,000 ብር። አላሁ አክበር አረዛ ወላ ያላችሁ አላሁ አክበር በሉ። አፋን ኦሮሞ ደግሞ አፋን አማራቲ አላሁ አክበር ግን አፋን ኦሮሞቲ አላሁ አክበር። ኑማን ትሬዲንግ ፒልሲ ከተሳሳትኩኝ ይታረማለሁኝ 50,000 ብር። አላሁ አክበር። የመካ ኮሚኒቲ 20,000 ብር። ዶክተር ሙሐመድ ሐኪም አህመድ የኦሮሚያ መጅሊስ ባንድ ታይታይ ሳኔነት ትግልበት ዋና ጸሐፊ በሬሳ ኦላና መጅሊሳ ኦሮሚያ ቀርሺ ኩመኩደን። አላሁ አክበር። የመካ ኮሚኒቲ 20,000 ብር። ኬኛ ኦላን ብየ ኬኛ ኦላን ናኖ ኬኛ የሮ ነምኒ ኢየ ነመት ቢርመጣ ዮመን ዳሜ ዮ ኢፋን ነመት ቀበተ ነመራ ዳምሳ ዮ ወራ ፈባመና ወሎለኒ ዳቀያራ አርሳ ወራ ፈባመና ወሎለኑማ ወልቱሙ ፈይጅራዩ ወሊን ጅራት ዋንቴፍ ወኒ ወሊን ጅራት ወልጭኒና አረብኒ ፊዲኑ የሮ ገሪ ወልጭኒና ገሩ ተካተ ክቲ አረብኒ ኢዲኒ ያ ኢልካኒነ ጭኒንቴቴ ጎዳንቴን ቤት ደምቴን ቤት ዲፍቴ ብራን ደምት አረበ ጭኒናቱማ ወጅኒን ጅራት አረብኒ አቶነ ጭኒንቴታ የደ ሃሎኒ መቱ ወጅኒን ጅራት ገሩ አከስማ ወጅኒን ወኒ ወጅን ጅራቱ የሮ ከሚኑ ዋ አከነ ወልቲም ቡቡአ ወኒ ጉዳን ካዮ ኡመመኒፍ በራራ ኮንተ ከለን እንጀርት አረምኒ አይዲል ካንን ጭኒ ነማተም ወጅን ጅራታ ሂዲ የሮ ገሪ ዶጉራን ጭኒ ነማ ወልዲስ ኩኑ ጅራ ነምኒ ከነ ኬሳ ሂዲ ዮ ፊጭኒ ነን እስኪን እንጅሩ ነምኒ አረቦ ፊንጭኒ እንጅሩ ከናፍ ወልጭኒ ናቱማ አስማ ፈቺ የጀዳቱማ ወጅኒን ጅራተማ ወጅኒን ጅሬኛ ኬሳ ጉማተ ተኮ ኬሳ ወልጭኒ ኑዳ የሮ ወልጭኒ ነገሮች ቦዴ ሞንጅራተማ ጀቹዳፊ ዋን ቡአ ወጅን ጅሬኝ ቀቡ akkasuma wajjiniini wanni hamaan utuu sila arrabni lamu wadda boodana ciintee taayilkaanii jettee asii godaante akkataan wanti ittiin kolfanu sin jiru wanni itti kolfanu sin jiru utuu sila ilkaan akka waa ciniin waa hunda ariyataa oole sila afaan keenya duwwaa tafa jechuudhaaf hin jedhe garuu duwwaan hafne wajjiniinaatuma asifachi jedhaatuma walqimmiidhaatuma maal jedhaatuma jiraatama bu'aa wajjin jireenyaa keessaa tokko isa kana kanaaf eegaa yeroo wajjin jiraatamu kana ifaan akkuma kana nama jalaa taha nama dukkana beekutu ifa arga ifti wanni ifaa kana bareechi dukkana edaati ijoollee dukkanni edaa jiraachuun ifa addaa bareechuu dhufe waa biraatti miti namni rakkatee hin beekne qananii hin beeku namni dhabee hin beekne argatan beeku namni beelee hin beekne quufa hin beeku namni daaree hin beekne uffata hin beeku namni nama gaarii argee hin beekne doyina namni doyina nagarre immoo arjaan beeku doyini tokko baganuu jiraate silaa nama arjaa maaliin barra silaa hundinu kun iyyuu doyina ta'a silaatu namni hundi arjaa ta'e hundi arjaa ta'an doyina ta'an abar maaliif jennaan kennuu isaan beeknuu maaliin barrare rabbiin dhukkuba kaa'uun fayyaatti hin barre dhukkubaan barre mana barnootaa keenyaati jireenyi kitaaba baname guyyaan hundi immoo banatanii tuma qara'uudha guyyaan hundi peejii haaraa fuula haaraa guyyaan hundi fuula haaraa abbaa qara'u qara jireenya baname markabni erga gaafa kaatuuti dhuftee nu baatteeti exit bakka jedhamu qaba makiinaan yeroo deemaa jedhani karaa keessaa baantu jira namu yeroo fi fixate karaa fi ba'e keessaa baa markabattiin numa deemti garuu fudhatteetuma deemti waan baadhattee deemti
fuula duratti qajeelti markaba kanarra maaltu jira dogna jira arjaa jira beekaa jira wallaalaa jira nama hamaa jira nama gaarii jira sabaraa jira jarjaraa jira suuta deemaa jira markabni kun baadhatteetuma deemti የተከበራችሁ ወንድምና እህቶቼ እየተናገርኩት ያለሁት ሰው ጨለማን ሲያውቅ ብርሃን ማንነቱን ይረዳል ሰው ስስታምን ካላየ ቸርማን እንደሆነ አይታወቅም ስለዚህ ስስታሞች እንኳን ተፈጠሩ ይያልኩ አይደለም ነገር ግን ትምህርት ቤታችን ናቸው የትናንትና የሌሊቱ ጨለማ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሜጆለ ኢፋኒ አከምተ ሐሳለፈት በዱበለ ሳንጅሩ እና ያብሮ መኖር ውጤትን ነው የተናገርኩት በኦሮምኛ አዎ አንዳንዶች ይረዳሉ እና አቡበከር እኔ እረዳለሁ እኔ አውቀባለሁ እያለኝ ነው በሎጊያ ያዩዋቸው አንድ ሼክ አሉ ሼክ አብዱሰላም ይባላሉ ቁጭ ብለው በኦሮምኛ ሲያስቀሩ አዩዋቸው አፋሮችን ሰው ሰማል ሰማ ሳይሆን ይሰማሉ ለካ እዚያ ጎረቤት እነ ቦርዶዴ ምናምን አካባቢ ያሉ ሰዎች በጣም ስለሚሰሙ ይመስልኛል አቡበከር እየሰማው ነው ይለኛል እና ማለት የፈለኩት አብሮ መኖር የሚያመጣቸው ብቻና ፊልሙጫ መድረክን ማለት እንጀለሞ ካል እንጀለሞ መድረክን ብቻና ቢዲ ማልቱ ሉፋ የወጀለሜው ማልታ ቦተሮኮሊ በዳ አንምቤኩ ቦተሮኮሊ ሮንዴ በደሩ ጉምቤካ ያብሮ መኖር ውጤት ጥርስ ምላስ ከንፈር አብረው የሚኖሩ ሶስት ነገሮች ናቸው ሶስቱም የራሳቸውን ተግባር የሚፈጽሙ አንድ ላይ በመኖራቸው ይናከሳሉ አንዳንዴ ሲናከሱ ግን ከንፈር አንድም ቀን አንተ ጥርስ ነክሰኛል ብሎ ሸሽቶ ታቀም አብሮ ነው ያለው ተግባሩን ይፈጽማል ጧት ተነከሰና አሁን ስራውን አይተውም እንግባባለን ምላስ አንዳንዴ በጥርስ ይነከሳል አረ ነክሰኛል ብሎ ሸሽቶ አቀም አንድም ቀን ተግባሩን መፈጸም እንቢ ብሎ አቀም የተፈጠረለትን ዓላማ አልዘነጋም የተፈጠረለትን ምክንያት አልተወም ይሰራታል ጉዳዩን ይፈጽማል እና ያብሮ መኖር ውጤት አንዱ መናከስ ነው ይቻላል ችግር የለበትም ነገር ግን ተነከስኩ ብዬ መሸሽ ነው ትልቁ መጥፎ የኔ ለኔ ማለት ነው ስለዚህ ተግባሬንም እየፈጸምኩ ወንገርን የሮኒ ወልጭ እኔ የሮጀሉ በቃ አንዳንዴ ብዙ ነገሮች ስለሚፈጠሩ ያብሮ መኖር ውጤት ነው አብሮ መኖርን ለዑለሞች እያስተማርኩ አይደለም ለራሱት ለዘነጉ ሰዎች እያስተዋወስኳቸው ነው ጀዛከላሁ ኸይረን እና ምን ለማለት ፈልጌ ነው መብራቱ ሲጠፋ ስመጣ ሊያምር ነው ሌላ ታምር የለው ስመጣ ሊያምር ያላህ ኒዕማ ነውና ኒዕማዎችን ከተገለገልንበት ኒዕማ ነው ካልተገለገልንበት ንቅማ ነው ስለዚህ ኒዕማውን ሊያሳየን ነው መብራቱ የጠፋው ጨለማ ካልመጣ ብርሃንን ስለማናውቅ ሁሉ መብራት ሲጠፋ ይኸው እንደዚህ ድምጻችን ከፍ አድርገን እንድንናገር አስገድዶናል ያው በተፈጥሮ መጠቀምም አለ ጀዛኩሙላሁ ኸይረን